Sihlanganani bomama sithaba sikaZimu ina 4 years ikhona iraga indaba yesiko begodi iragela phambili. Umnyanya mkhulu ke sivamisile ke abazi ngeke ukuthi abantu bangalahleki ukuwenzele King Cluster Community Hall kanengi. Manje ngoba umnyanya sowukhulile Bhoholo uZimu wenza umusa nathi osithusako umnyanya useholweni eThabana. Kwamambala kunjalo kuthiwa kabantu abamenyane izindaba ezimnandi khulu sizwa kuthiwa kutsho ukuthi kuzaba kuyifestival. Kuzabe kuyifestival Bhoholo. Ihlelo lethu likhamba ngendlela yokuthi ekseni ngo9 o'clock siyathoma ngeformal program ye-anniversary until ngo12 o'clock 1 o'clock sizabe kula si-reporta khona si-celebrate ikhekhe ezabe likhona 4 steps. Ukusuka ngo1 o'clock isukile bavumi bayadlegana estage ifestival yathoma yothi bekuthingilanga Bhoholo zabe kukumbi eThabana. Sithokoze khulu kwamambala nokuthi abavumi bazabe bakhona bavume bemphakathini esibathanda kwisumi lamadoda zabe likhona uNzunza uzaba khona uMajasi uzaba khona uBongwe kaMagobholo uzaba khona nabanye abavumi bathi iline up ide khulu ngiba ukuthi ngingayibali yonke kodwa abavumi bazabe bakhona. Thokoze khulu umuntu siyamema wamukelekile.